tere! Nüüd ma olen siin ühes korteris Astangu tänav 62. Kohe näete seda nii seest kui väljast. Я сейчас в одной квартире в Таллине, Астангу 62. Сейчас вы увидите ее изнутри и снаружи. Hi, now I'm going to show you one apartment at Astangu 62. We're going to see it from inside and from outside.